Memang kabar usah kabeh butuh beneng-beneng. Ki bantitemnya. Kabeh butuh karo talo. Aduh para sahabat lu. Aduh. Aduh karo barasannya kepala iki bala. Sak sabotik memang naik dik. Aduh Pakji, yang cek golom rempok. Ini barosa ide, ipa gede. Iban titemnyan. Aduh. Lega aja buat tu. Aduh. Jadi yang pas ngebunuh mantan kalian, yang foto bener. Waduh, pasok kalian titem dong. Waduh, si boneng bokil. Woi, waduh, boneng. Apa titem dong, waduh. Apa titem dong ngatok kekah. Cem dah. Ada hari lepas aku tengok lagi dalam kalau aku. Tutup dong bela genyan. Ya titem dong, Bos. Cem dah. Mana bunuh ide, kita mengide bunuh. Cem dah. Waduh, pasok kalah genyan. Ayo, aku menan. Aduh. Memang betul itu nuhai bunuh long tuh mede. Mereka anak kepatai lompatin talung. Lompatin talung mereka kepatai bunuhnya mantong kutu mede. Nanti cem dah aku tengok lagi dah. Anak memang bunuhnya nak talung ke mede. Ada mana cem dah. Apa jedra. Oh mungkin nak aku tengok cem. Paling aku ada pun dah. Aduh masa kalah genyan nanti temlo bunuh baru ke mede kah 2 minggu ku pre-pre ide. Aduh. Acing nanya seperti cem. Anggap hati adik kakalan si temlong. Pati temlong memang adik budu ino. Cem dah memang ya. Pati temlong. Cem dah. Aduh bonengnya. Aduh kamati di mau astagfirullahaladzim. Aduh. Kadang kau mati pindan. Nampak dia kadang dawa beno. Tutumu kiban. Ada kaprungan napakah benaga. Masak kapru menan. Kagak napakah. Apa belum beli? Aduh lu ngagenya, aduh masak mati. Aduh. Lu hanam dah lepo ji. Ilang aku tem ngagenya masak aku tem ngagenya. Ilang aku tem. Pokok cilung. Jadi kapu. Ilang aku tem kita lu. Waduh wes. Waduh. Ya. Aduh lu bayi. Jangan lupa satu tem lu kapan umroh ke bayi masak.